Sve ovudac starter će uskoro pustiti trku. Trka je puštana. Marseljeza je zapela malo na čelo, izbija grlo na bukov. U sedlu je Zlatko Omerak izdvaja, slijedi ga Astala Luče. Na trećoj poziciji je Lucijan, u sedlu Ivan Smoljo. Marseljeza ide kao četvrta i napada sa vanjske strane. Astala Luče slijedi na bokova. Marseljeza galopira visoko, napada sa vanjske strane, prolazi Lucijana. Grlo Lucijan se nalazi na četvrtoj poziciji, malo neobičan galop grla Marseljeza koja visoko galopira, probija se na ponovo gubi poziciju i dalje je u vodstvu grlo na boku u sedlu Zlatko Omeragić, vlasništvo je galopskog kluba Brnaze Sinj. Sa vanjske strane napada Astala Luče i dalje čelu poziciju drži grlo na boku. Sa unutrašnje strane pokušava Lucijan, ali je poredak nakon 1200 metara isti. Astala Luče napada. Na boku je sada na drugom mjestu. Lucijan je na trećem. Grlo Marseljeza nalazi se na četvrtom mjestu. Astala Luče vodi trku. Pokušava na bokov, pokušava napada. Lucijan ih slijedi. Na bokov napada sa unutrašnje strane. Na bokov prelazi u vodstvo. Astala Luče se nalazi na drugoj poziciji. Na bokov je uzeo sa unutrašnje strane. Astalu na trećoj poziciji je Grlo Lucijan. Imamo jednu nesreću sa grla Marseljeza. Za grla Marseljeza pao je džokej Miran Umanović. Zamolio bih hitnu pomoć da se uputi na mjesto. A mi smo u finišu trke. Kako mi se čini da je na boku, tako je ciljom pravdu prošao. Astala Luče napada. Na bokov je prvi. Na bokov je prvi. I kao treći ulazi Grlo Lucijan. Zamolio bih hitnu pomoć kako bi sudački kolegi mogao donijeti konačnu odluku i proglasiti pobjednika. Koliko je sve u redu sa džokejom, a ja puno puta vidio čini mi se da je sve u redu bilo sa džokejom, pa će nam doktor se moći ovdje pridružiti. Molim vas malo ovdje prostora ispred ciljne rampe da džokeji mogu ući. Grlo broj 3. Grlo na boku. Sedlo Zlatko Omeragić je prvo prošlo kroz Sinj. Drugo je Grlo Astala Luče, u sedlu Samir Kadić i treći je Grlo Lucijan, u sedlu Ivan Smoljo. Vaganje je u tijeku. Sudački kolegi zasjeda. Radilo se o međunarodnoj utrci punokrvnih engleskih galopera na 2200 metara, čiji je pokrovitelj Skupština Hercegovske županije, predsjednica gospođa Ivica Pašalić-Šlotar.
dok slaganje je u tijeku, da iskoristim ovu prigodu sve ljubitelje konjskog sporta i galopa i izvijestio da sljedeći trkački dan 17.7. u organizaciji konjskog kluba Kupenstein u Vranju 6 galopskih utrka, a 7. galopska utrka će biti galopska utrka prodajna galopaža je utke na 2200 metara, čiji je pokrovitelj Skupština Herceg-Bosne županije, a on je zvani predsjednice gospođe Ivice Pašalić-Kotač. Doktor Čičak uručuje pehar treneru i sinu Stipe Masle Riga, gospodinu Mariju Masli. Čestitamo još jedan pljesak za pobjedničko grlo na Bokova, pastuha starog 5 godina, koji je u Sarajevu bio 4. a danas ovdje na Kupresu. Danas na Kupresu je bio 1. Još jedan pljesak. Zahvalio bi se na odzivu i interesu pa se vidimo dogodine na istom mjestu i ajmo reći u isto vrijeme. Hvala vam još. Najznačajnijeg dijela dana kosidbe na Kupresu Strljanica 2011. godine do proglašenja najboljih. Ja ću zamoliti gospodina načelnika općine Kupres, gospodina Stjepana Hercega, da mi se pridruži. On će nam sve pojasniti o pravilima, propozicijama današnjeg natjecanja i proglasiti dakako u konačnici, je li tako, Kozbašu 2011. godine. Evo, gospodine Herceg, vi to lijepo objasnite. Pozdravljam još jednom sve nazočne. Evo, komisija je odradila svoj posao i slijedi proglašenje pobjednika. Da naglasim da je ove godine stvarno prijavilo se dosta kosaca i da je kvaliteta kosaca bila na zavidnoj razini. Mi smo prije samog natjecanja juče obišli sve parcele, utvrdili smo, obišli i vidjeli kakva je trava i zemlji i teren. Isto tako rekli smo svim koscima da će se ovaj put isto tako voditi računa o terenu. Jer ako je loš teren, normalno da se ne može pokositi isto kao jedna parcela koja je ravna, idealno ravna. Sve to kad smo i vrednovali, znači brzinu, kvalitetu košenja, kad smo obzirili i teren koji je bio, mogu, evo sad koristim priliku da kažem da je 3. mjesto osvojio Milorad Sladojević. On je osvojio ukupno 9 bodova i pozivam Milorada Sladojevića da dođe ovdje na binu da mu uručimo nagradu. Evo, dok Milorad dođe ovdje na binu, isto tako da kažem da je 2. mjesto isto tako osvojio Vinko Čičak, isto tako 9 bodova, ali tu smo uvažili razliku u terenu. Znači isti broj bodova, samo što je Vinkova parcela bila lošija. Pozivam i Vinka Čička da dođe ovdje na binu da primi nagradu. Uruči, te. Čestitam. Vinara, idite bi isto. Ajde uručite. Sladojević, čestitam. Daj. Za 3. mjesto. Gdje je medalj? Je li to srebrna? A sad slijedi proglašenje
kosa godine, Kosibaše, a to je prvu nagradu osvojio je gospodin Ivković Čibara, pa ga zamoljavam da dođe na binu. A da kažem samo da je njegova parcela bila jedna od najlošijih. Dvije parcele su bile najlošije, 7. i 6. Jedna od tih parcela je bila i njegova. Stvarno ona se nije mogla kvalitetno pokositi. On je ukupno, kad smo vrednovali, znači brzinu, kvalitet i širinu, osvojio je ukupno 10 bodova. I rekao sam na početku da je ove godine stvarno bilo kvalitetnih kosaca i da su tu negdje bili što se tiče koševine i to. Da je komisiji prilikom rada stvarno bilo vrlo teško odlučiti o konačnim pobjednicima. Ja još jedno, evo Čibara, čestitam. Tina, ti pehar odluči. Koristim priliku da čestitam i svim ostalim učesnicima, jer stvarno ove godine bili su dobri, izvrsni kosci i ja se nadam da će u idućoj godini, s tim što se mi kao organizatori obvezujemo sad odmah u jesen urediti ove parcele, očistiti tako da ne bude velike razlike kad je u pitanju parcele. Evo, još jednom vam se svima zahvaljujem i živjeli. Hvala načelniku Hercegu. Hoće li naš pobjednik 2-3 rečenice kazati? Je li bilo teško ove godine? Vi, koliko znam, imate veliko iskustvo. Ovako, prvo pozdravljam sve Kuprešake i sve ostale goste. Pozdravljam svoju obitelj, sve moje navijače, hvala Bogu. Svi oni koji su navijali za mene, hvala im puno, od srca. Momcima koji su kosili, svaka čast. Momci su spremni, sve do jedan je bio spreman za Kosbaše. Što sam ja i ove godine, hvala Bogu, i spremnost i kondicija, tako? Onaj koji misli da nije to u redu, imamo iduću godinu, pa hvala Bogu opet na Megdan i polako. Je tako? Živjeli, hvala vam, Bog. Znači, naš Gospaša, vidim, već je bacio rukavicu, čuli ste, pa dogodine na Megdan s njime. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste bili dijelom ove prekrasne manifestacije Dana kosidbe na Kupresu Strljanice 2011. godine. Nadam se da ste uživali, da ste vidjeli mnogo toga zanimljivog. Imali smo danas i lijepoga folklora i starih sportova i naravno kao vrhunac našeg druženja viteško natjecanje kosaca koje je